إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip mo Allah subhanahu wa ta'ala, di makinig sa gyang kaya itano di pangbala na mga kakampat na video bandingan si ku pada dauan wagamatan wagam Islam, mga urip mo Allah. Ayap man na kabagantan sa bandingan Nagyang kutuwa haditha ika-32 sagyang kutuwa mga hadith pembagantan sa bendingan maurib Allah subhanahu wa ta'ala sa katayas kanyan maurib Allah. An Abi Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجه والدار القطني وغيرهما مسندا. Ayamanan yan mga urip Allah na miya katitayan ki Ama Sa'id yang ngaran yan na si Sa'd wata Malik awatap mani Hasanan Al-Khudri yaswat Allah subhanahu wa ta'ala sirgan yan pitiru yan mata ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiru yan la darara wala dirar. Ayamanan yan nada atigian na pakabinasa naguda akapaminasa mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Aya maan agyang utwa darar na aya kyan discuss sa mga ulama mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala na giyanan su pakabinasa kena berpiti berbau manusia mengurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ibarat yan na saka mengurip Allah subhanahu wa ta'ala na ada na kayong kwasagyang kutuwa kili dawalay ka mengurip Allah subhanahu wa ta'ala. Si imbetu sagyang kutuwa teman na niwawyang kutuwa siringan ka mengurip Allah. Urian yan na pipi-pipian ka sa taman mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa miya kalaagyang kutuwa kayo ay berata sa lagi dumang mangurip na Allah na sa gyang kutuwa kaya pakalaihan na sumanga sa pakyan na miya karinga sa siku siringan ka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na kenapa nga utu pipikirah nagukuna ba nga pitibu ba nagukuna ba nga maniniyati inung auto suwa pagpaalagi ang kutuwa kayo nga kaan nga kabinasa agi ang kutuwa siringan ka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na ay barat yan na sakana di nga di pamakaigan so mga sapadan kasakit di dawalay mangurip Allah ugay na yung kutuwa di nga hindi ka pamakaigi na petuga yang kau tu ikut seringan kan apa ringa sakiran sa kana bang kau tu pitibu ba sa kana bang kau tu manin ya tepeni bang siram binasa imam urip Allah subhanahu wa ta'ala na gitu na kabinasaan ma'urip Allah na ya panduan ng agama Islam nagyang kau tu kapapakadaon ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala. Nah giung mana ad-dirar nagina ko so kapamina sa apitibo ba mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ko lagi do kakadot ni nga sa ikulalan sa aya niya takaon na adna madiskrasyon. Udi na maulugo nagyang ko to pagkararangitan ka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyuto pan na ini sabar wagama Islam mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa langon yan dito pagkakadaan mangurip Allah maana alangun yan dutu isa sa par mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan ni maana gyang kutuwa hadith la darara wala dirar. Pagkabinasa naguda ka paminasa mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Maana pagkadaan so pagkabinasa nagupagkadaan so kapaminasa mangurip Allah subhanahu wa ta'ala.
Aya kuna sabab ke alu yagen kana hadis na adin guna dua kata wa mama mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Sirani kirk sagyang kutuwa satiman na kayo maana adna kayo wera na satiman madudu sirano mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Urian yan na basiran din miya ka kukum si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter o isakiran at tigyan na opa kan tabi din mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang uto kayo na opa makamopak na kadaan sa bali mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Kadagyang uto kapag ito yan. Pwede tayo mga urip Allah. Anto na Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara fil Islam. Daapa ka binasa si ko Islam. Mana gyang kuto siya galibak mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Apaka binasa malagi do pitibu ba antaka kanaba pitibu ba na di puperun wa agama Islam mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Aya mga pada haditha mi aluisan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigana man darra musliman darrahu Allah. Sa natigiyan sa tawa binasaan niya natigiyan sa muslim na binasaan sa kanya ng buo Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat na padami alu sa hadis Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigana mal'unun man darra mu'minan aw makara bih. Mata na ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apimur kana tigian so tawa bininasaan yan so mu'min ulina piminasaan yan so mu'min aw makara bih ulina pamaltikan yan so mu'min pamaltikan yan natigyan so mu'min ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala. Aya sabun tagyang kana hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gyang kutuwa lang wana pagabinasa malagi du katero ulina galbuk ulina nganinsan ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala akan ba pitibu ba na kailangan nagyang kutuwa kapakadaon isa sa parutu waga Islam ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala. Sopma so miyang galbukon nagyang kutuwa pakadaan na sopman sa gyang kutuwa pagabinasa malagi du petibuban antara kenapa petibuban mangurip Allah subhanahu wa ta'ala yung uta pagabinasa katero udi na gadabek kenapa petibuba mangurip Allah na kailangan nagyang kutuwa kapakadaon una ang panagyang kutuwa na niyan kanggulahula mangurip Allah subhanahu wa ta'ala mana asulang wa nakatero ako galibag mangurip Allah kenapa petibuba miyang gulaw la napakadaan na sopman so dapat manggulaw la mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na pupakadaan pan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa pinanggilaan udi napakadaan o ba manggulaw la mangurip Allah biyang utop man napakabinasa katero udi na galbag pitibu ba udi na patibubaan na mas mala akapupaka daaw no Islam udi na kisasapar nun waga may Islam mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Iti sabab, may lain kagyang kutuwa pagabinasa, katero, uli na galabag, malagi do pitibo ba, uli na patibubaan, uli na kanaba, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan nagyang kutuwa kaugup ka, uli na kapakadaon mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagawa na hadith, abab na ruko tanto makampat mangurip Allah, ugay na aya bendinganon, uli na kialiyo ng mga ulama, na sangko na dimilib-libit agyang kutuwa mga padandauan o agama Islam mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Si tanubman tawisa diyan ka, ganagawin ko suara ko sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala.